Ebusia for me mo bibia kwaba edeba emergency Ghana TVS so me did say bibia obi bibia ekosuye ede ama wona ebusia mo be kai story bia me de ebro efa yenya be me bia obepie mu ewo fidie mu hase ya nanim ni suo na ye bisa ne nsem a yenya be man say wa hwa akola for 10 good years afedie ni yire na se ne mpna na no ne twempna no si abofra no enye ne dia enti odi be pie mu ofidie mu asese ja ye ntu ye nsan fra oba no na ye bisa ne nsem because o tete nsem bi no mpese obagye di enti enne oba no ene ne maame abepie mu ofidie mu ase enti ebusa ye nsem ene enko tie mu nsem emma pese ye te say asema yenya be man be kan ofidie mu ase say ye no kre ana se enye no kre enti yanko ne hwe video no emma sisi ananso chene sisi obe subscribe na wa like na wa drop comment nso e comment section ase kame ho ne hwe video no ma nyame adom me ho Steve na no the case beto ye nim se wa hwa akora 10 years oba na ane ne wo ye ese akora ne nya oba ni nie ma me no kore oba pa etisen pacha yo ma ampa so ne Steven na wo 10 years ni efe no wo nsa akora ne nya ne ba ma pacha me na wo 10 years ni na me nyina ba bi nkan chen sa akora ne nya ne ba okay akora ne nya mfie mienu e na o start sa akora ne nya ne ba o mu si akora ne nse no then se pass what there e na o si akora no enya ne ba ntimi ni ja 2.5 years wan hwa akora ne da be ma na amne ne te no on na hwa akora na e chire kro se di be ma na tem sai be ma na ji monim da ni sika ye odi ni sika ye no odi ni sika be hwe on ne ba ma no ntimi da mi nkonya ba bi nkan chen se akora ne nya ne ba nti won na sia se was ni sister say me mesi akora ne nya ne ba nti so nya ne ba de be di ne misu di ne me prenso se ye nyema no ba pa ampa so ni sister ne di san komo ne sa akora ne nya ne ba bi go akora sa da opa ni sister no betimi ade number afre no ti die na ebeba ni sister ni tirimu ama ni sister na boni timaka sa asem no sister ne kire se dide ni ate omu wa bula bi omu fie oni ate wo di nkobo nti na ni sister ni asem bia na ni sister ni o se o ja ya ubroni ama ena me se ma ubroni ama wan ma ubroni ama na mo ntremu ho ubroni ani chese ma ubroni ama mama asema me kan ani o no si sister ni say me mesi ai do de bicycle ne bla akra no ena ye ne ba no de nya ne ba ho na de bicycle bra akra no bia ma ne tina de bicycle wo enchiremu so ka se wo to bicycle ni bia ma akra no e ma me ka to se bicycle de ma won to ma no adentia because me ba ono na wa ye ne ba se auto bicycle ama no wa ma ne kwan o but won pena we ne tie de auto bicycle ba ye waje mama nipa le krampo no ofre me se bicycle no auto ba me nka me ma ne nto ma no de ba ye ne de nti na ma ne fa nko oh de bi se ma odi be mintimi nka nka jense won fa enko e na wo so ka se auto saka na ma akra no me ka che wo se akra ne ntade nyina ye nketenkete tu beto saka ma akra de no de ta tade hye na eno ne ye nti wo de saka ne ba menje ena ma me kan onu gina so san onu de ma anyi nti obi de ne de aba na me ma je saka na ma akra no eno no onu so won ti ase o de akra ne ba ma pa twan be ma so pe DNA ma eno anti na mo da so aginam se obe ye DNA ma me eno anti na me gina ha because akro ya me bade si de na akra nti me meme ti ma no me bo ho me nti ase ena se akra no mbe ti no anti na me wa ha oba ne bisa wasem ma de nti akra ne meme ne se akra no nya akra no nya fa se wo nya 10 years nyina no me ko tra kokko be 2 years me bagay wo so ma akra no emra me ho de an ka kire me se o mpene o ka kire me se akra me hwa akra no hwe papa no so ko to me maame anim no wasa de ko to me sister anim se de o de bike ne baaye no na ye akra ne papa nti maame nti ase utimi kan sa kire no mama me se me nyina ba bi nka sa asem ne da betimi afa ni sister no ebisa no Martin Steve se wo so pe DNA ti mo ntwen na ye mfre DNA fo no na o meteki sample me san bisa o de atwa to akra no o pese ye DNA e de ma o maame akra na me nkoja bi nka senya me ye me baba pese me ye DNA na mu se akra na na akra na me ba de ya me hia me ba because akra na me ba de ya me hia me ba e kire se akra na me ba me hia me ba kire se mitimi nwo me ba ma akra ni nya 10 years abra akra no ni school kokral podcast kra mi hu da wo se wo jia ne printing na pe mi hu podcast da abra mi tue school fees mi ma akra week bi ama 1.5 on what you want and now from me mi kan tro kan nya sam ketwa ni nyina ye no kra e bia ni wa nya no kra o ma ka chem so de mi so wa de so o ma me akos mi kan tro enyi fe o ma me say mi ye twafo o de mi so na ade so mi ye be ma me we to ma me timi di matem me bi kan me ma e na ma me we mami fun poma me say ena mami we ena mami we ti me mami kwa ne me nkasa o mami no kasa o mami de be no kwa na
mami wenti na mami wenti me ba me wabusuafo ba na mami wenti mami kwa ne me nkasa me mami so ne me nkasa wonka ne kwento onwa mo so mu me nuam nka ne kwe ya wo ye ntina me nuam so mu ma de be wo ye no de wo ye ase ma emra me di akwa emra bi me di ye di akwa ne ko school me me si akwa me di ko school from am we school akwa no mpre jam san me dance ni te party drum mami we kura akwa ne fa na me kura akwa ne fa ne ye twa akwa ne jam po taka se me nyai in kan to anye hwe jam po sa wa wuntia jam po sanko asemwe te party ko tifo kura atena so say akwa ne ma me nchen mami we ka kire me say this mami we ka kire me say this wo wu anta me hu me ba mami we yot hey me kan to order o mami say this me hu anta na akwa ba me ncha course 10 years dey da ba akwa ba me nchen da me fa akwa ko me fie da efie ni fie me kan to anye hwe akwa no wa he ya pa frɛ no akwa ba me nchen da be na akwa ba da me nchen da 5 years ni 5 years da be na akwa ba da me nchen da 5 years da be akwa ba di me ho one day da akwa me di me ho one day no utimi dwan se na tare mo ko be ko di 2 weeks meboa onko obla ko di 2 weeks hey abaye ma kwan kanukure de wiase me anye hwe eno na me mepe eno na mepe ma mi ko fie wo oko weekends na akwa ya me ba utimi ma mo be di weekends akwa ya me ba utimi ma mo be di weekends enso utimi ko obla ko di weekends otimi ba wo ko di weekends wonya me ba akwa me meniska ndim diska ba wonye me diska ba wonye me ma wan sidi kwa ma hwa akwa no me si me ma wan sidi kwa akwa no me hwe no akwa no ko je bi ka senya mbo na wono ma me na egu manim ase wono ma me na egu manim ase akwa no nya me ba wono ma me na oto no o ma me na oto da bia o kasa asem so akwa no nya me ba wan obi ba ni jin ho obi ba na ni jin ho hwe e ma ni me obi o ma wale awo me ensa da mba me kan ma ni me obi swap continue abeyin so fridge mo dia me swap ko abeyin so wo fridge me swap ko abeyin so mi fridge mami we say mami o ka tell place ya wode me so na ade so wo so de me so wa ade so una ogu hu anim ase yo ba ne be ya bia de nachi me do ba ne ko to adwuma ma okoda ba e ma nchen wo me ba ho ahomache be be nya no ka tell me so ba no me nya no ho ade ma o me nka no kure eh oba wo mami enu ama oba no fana ko to adwuma oba no fana ko to adwuma me ko fa ye ena musuba ya na wo yentam ko fa machine no musuba ya na wo yentam ko fa machine wo mi sister ba wo si odi sua adwuma wo mi sister ho me nto ma no mi sister wo da botumi afre no musuba na wo ye no ja ho ani ja tatete ni nya ho ani ja tatete me mawali awo mi ensa wa mi enso bi akone ni papa obi akone ni papa nya de hia ni ya tuba no fo na ja de mo ye no ya tuba no fo na ja de mo ye no na de ba no to wa wo ye no nya yo to wa wo ye no nya ya tuma uba no fo yo ba no be ye bia wo ni ba ko tra so fie wo ba no mami convention na abusun fie tumi na ma ndo so de me ba ko convention o tumi o tumi me suma so ma me hwe mba mami o me timi nwu aka me hwe me ba akos me tumi me catch up play me nya o sai na wa be fa me bo me se me ji me ba o sai na tumi nyine ba me ji me ba udi agro wo mo ye de nenu ya me ji me ba me ji me ba me ji me ba me se me ji me ba me hia me ba ma me fimpo me hia me ba so wadi bem wadi chia enya taru mi se me ji me ba me ji bem mi jia me ba mi hia me ba mi do ba ko to adwum e ka just 2 million ma mi won twa ka just me na me ba me no ne ba e be pobla wan tua o ma best case ko wati wonchen wati me nchen akwa wati me nchen ka me an me hwe no ke bi gwa ne me dia ko be dibi wati wonchen wati me nchen ene me hwe obi ba me catch abanuma bi adini ma metwa ho abanuma bi odini ma metwa ho me pesa abanuma bi adini ma metwa ntam so fa mba mra me me se betimi ahwa me ba betimi hia me ba me catch rawo aja school eni benya ne ko school o ma no ko school ko se o musai o ma no ko school ko se o musai o ma no ko school ko se betimi fie me wa mi re mo me ma betimi fie mo mi re mo me ma
Enti dia. Ya kase. Emben focus e gwa me. Ya kase gwa yen. Me ka kire wo. E gwa me e gwa yen. Eni yen se. Eni yen se. Nya de hia nie. Aya two man from. Man ka me ko na me ka kire wo. Enu ko na me ka kire wo no. Me kasa. Wona wo kasa. Aya ye de hia. Me wo se na bonus mu no. O bonus na dem ne ko to adwuma. O bonus. Me nya wo se na bonus. Na ka se me nya mre. Me nya mre. Me. Oh, me jimi be. Enu ama me jimi be. Ma o hwa me be. Me jimi ba. Mimi. Ah, me blase. Say ya, me ne ba ni kasa ya na ma na so ye ja. Te ba so bia nim. O ji me de me kwase me kwase. Me ba tan me du ma mi atem. Me tan me di na atem. Me ba me du ma mi atem. Me no na kasa. Me ka che pray. O ma mi ni bo. O ma mi ni ba. Enu ama to mi ni ba. O ma mi no wo ba. Steven. Me abo mi da ase. Steven. Odu ofie. Steven. Chaso. Mama Mami ama chaso obapa. Mo ntwa mabonto na enye DNA no. Ba che yo. Ebusia medase so jibe ma ekohwe video no eba ye na dia ebe ma asumdwe etimi aba eye DNA no. Enti no DNA ni sisia no obi agi atumu se DNA no enkoso. Enti ebehwem na DNA no akoso na results no ene be kire se abofra no eye nua be ma ne dia anase nye nua be ma ne dia na yehwe dia na ni wie na results no ba ni abeka de pese ye kam ntebusia tamituku me the results no ebebe na make us ha egusa ye emergency Ghana TV social so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section as catch mami esi anything any medin ebusia ye be sanso edin hyemu e wa ha bio makra